Iramai raina nyo masih bakazete sukeriso fuli falu kaitam moroi bah moyo ministry. Salam holistik. Bagi natan di ramai raina nanya maaf hagit beda ya kembali lalabang ngera ala era bamberhuo ba minggu mafanema hak kedua bahari sinaya tanggal 6 bawasi 6 2020 arwah mengandai hehe hani amoni be kemaba ahono tutu ba fahanda aga ina abot mo badede mata romalit badi Yesu no mangandang aga iya duhu Romali lo balangi keda si tobali berhuhuo tehala moroi bazura zinune faza otwa efa ngabuat 20 aefa irugi telung afulu alima dama baso data hauge tafendodongo imane taromali lo balangi hale o yang ngabale hale weu ya uge Yehova pa atua-tua me ba malua ya ia fefu no ananedana ni baboi me andre hiza nasi andre no ebua pa no ebolo misa basaliwa-liwa baka lemu tahamu erai side ide base buah lala nobo ia pada esogi ase buah andre ni fazehiu ena efa mai badae bau idozi mana tena keu ena ebe egera na inat bau be egera bala tutuyu ebo kaidangau ba abuso irasi sehi bau bini embabau atau kea ira ebe dan nosora ba aitu bali kabu-kabu ira mangabuli falua gehe hame bate boboi ira ba ebohoni kulidan la kami Yehova ande basil ait o muso de Yehova ni fazekinia ande na inehe gedana bahu misi na itu fatangania hili pamanimbo damanu nanda o ke Yehova getu ba anau no sogu usuno lo balangiku getu ba arandra odo ena enau masia ni fakai dedeku ya odo ba noso muso tede ke Yehova ena taya bagulidana zama zeki hore ena ele esai sebuah hore suno Yehova ya uget tedegu haleluya. Irama ina ba alifusan yang masih bakazete keriso. Ifuli falu kaita ba minggu kedua andre, mafanema ehe hasi dua balo hari sinaya andre. Kedai tan keriso panema ehe ha andre bano sambuang alun amuni. Ngalun ni omuso eted, ngalun ni obasai ni hana. Berme omuso dededa. Ubwa dededa no ia mualagi keda geheha lo bala na keda badan niha irama iraina minggu pagi nete andre minggu tanggal 5 basi managi hari tanggal 6 ase sela foto ya minggu fatetu balu hari satu nia la tutuda ufanguhuna sebuah ana menotol keda badan niha na inete ngaluo minggu fatete andre daya ita kafaana fifu ngabala zoguna keda irege duhu pangaluo minggu bahesina ya bagi nete fatete andre ya ita note ana dededa ba wa mondondongo taromali lo wala faduhu dede mai raina dimana ita fifu goi note ana dededa ba mondondongo taromali lo wala ama ina batalifusan yang masih bakazete Yesu Keriso baba nema ehe hasi mendrua andre
ba ifuli zui tangerenu si he ibisa ya wa aurin hakeriso sino manema ehehani amoni. Na tanggal 5 si tobali tuho na tafaigi ba riko pa gereja ONKP ya da fa auri ba kegeheha. Basi mana zu ito huge ba minggu fatete ande ma ba tanggal 6 ande da zu si tobali tuho ni fatune da fa auri ba kegeheha. Ba minggu kedua ande mamba da romalilo balangi sino tabalso miki. Si lebih ua bakaya badededa ube ezito bali fa aboto badededa ya iya da he ibisa ba auriniha sino manema ehehani amoni deda ifuli aboto badedenya hadia zito bali tanggung jawab nia abi asuk paglidan mana ta angerenu si tededa ya da hadia gohite de lobalangi baba aurigu wa ifa asondra o wa ifatumbu endrao tobagulidan. Tentu irama iraina pe asoda mafitaroda tobagulidan andre bukan secara kebetulan tapi duhu-duhu sogo hitu de lobalagi. Anda ba minggu ada sodombro sinangnya ta fatuna ta angirenusia iya da fa auri bakehe hasara Yehova bano somboi bifu hadiah. Fauri bakehe hadua tetenafe saro Yehova atau mpuazi nanya takut azar-azar ramatul Sara somboi fefu hadiah iya Yehova pada taila aboto badada bang abuasi tua bulu fairugi tua bulu ne bazno tabaso meki ibotoki si baik badada wa panifazeki Yehova adi aboto badada tak ila aniha Yehova. Rama ina na tahu ke tafai ki badar romali lo balangi i oroi bazura saramoze aboto badada bada valo balangi sombo ifu hadiah iya ifazeki kelia ulidana ada Yehova malinia ehedenia ayo bada na tabaso bazura saramoze bahumete Yehova imane yaso bahade zalua aso ya sozihaga asozihaga jana dava mazakinia i oroi ngaluasi sara iruki ngaluasi ene jana dava mazakinia esi sosial babanua elia ulidano esaliwaliwa badetedano hegi salewaliwa ba nasi adar malilo lagi sino tabasoan dari ramai raina bazura zinuna nomegi aboto badededa va fefu ni fazaki Yehova ande bate fazaki iya yo badameki moroi baba atua nama bahasa Indonesia na bahasa betul kebijaksanaan ada keluhannya dari ramai rain ifazaki baya asoga fefu hadiah iya ni fazakinya ande Yehova lo balangi dengan penuh keteraturan. Keluhannya bahwa masing-masing punya fungsi, punya peranan. Dengan ifazaki mana? Ifazaki kombitannya sebuah masih mana gizide ide itu semua saling berhubungan satu sama lain. Ihauge wa mazaki dalam keteraturan. Dan fefu dah saling berhubung satu sama lain. Le tola tawa temane tola le da baik dah harus soda. Tidak, semua punya peranan. Naba wa maha me SD so ni foto ibadal rantai makanan. Artinya semua saling tergantung satu sama lain. Padahal boto badada dari ramai raina wa fefu gombai tadanga lo walangi ande a oiso kama kaita na tekiko sambua maka itu akan berpengaruh bagombai tadangannya tanda beuf bagombai tadanga lo walangi ande ifazeki hese bua
hesi de ide. Jadi sampai ide-idenya bahkan sudah letolak taila dengan her sendiri. Tapi harus pakai alat. Itu semua punya fungsi dan peran. Pangabua situ lima pada romali Andre irama iraina aboto badeda. Wani fazehi Yehova Andre. Ba ifataro ma ibe banahiannya zamesan. Lebih khusus itu tuh mege badan asi. Banasi ibe zaliwali wabah hese buah bahesi de. Babanasi gay Andre. Banosi to balilalano ni fazehi ni hagay dau. Bahkan perkembangan dari ramai raina seiring dengan perkembangan pengetahuan name bagina tezanu rasura ande nasahaba detenasi suniha tapi perkembangan dari bahkan arenasi suniha dengan berbagai penemuan kapal selam dan segala macam irama ina batalifusen ni masih bakal peris meno ifazehi da fefu Yehova anak tafaigi bazura saramoze fadasara kabuat telung aflasara imane ba ifaigi ni fazehinya andre Yehova pano sesi. Jadi pada awalnya ciptaan Tuhan ini sungguh-sungguh sangat baik. Pagombai tentang Yehova ande basoni fazehinya fabe moroi bapa mazehinya tanabe. Lagi no fatuna ba mohalo Yehova iro ngalosi sara iro ngalosi ene ire gedane ifazek saliwali wa badan adaan wanya yaso baso artinya bahwa Allah menciptakan dengan kata dengan firman-Nya maka berfirmanlah Tuhan jadilah maka jadilah tetapi soni fazeki Yehova Fakta moroi pada nabe udah fif. Ada tak? Ya iya itani haguli dana. Ya ita tefazeki fabe moroi ba pamazekinya tanabe fif. Ibi sama ifazeki ita ramai rain. Bahana ba ifazeki ita Yehova. Meno ba ifazeki fif kumbaitania Yehova haywa bada. Data fazeki niha sifat hilih-hilih kita sifat gele-gele kita jadi berarti lah no mulai so perbedaan dari semua ciptaan yang lain pamazeki Yehova sogo itu dodo hadir tak sama teri abanas sama teri fefu hadir iya nifazeki Yehova tanda beenya fefu Andre kaila dania basara Moses sarang abas 20 ane ifazehi niha sifah hili-hili dania i ohale wagai ku tangania i hale dambu jadi ciptaan yang lain bagi dari yang tidak ada menjadi ada tapi pamazehinya niha dari sesuatu yang ada so bahan baku ba ihauge ifazeh tangan ni ba menote fazeh ada ni faluania ba ibubusi pada gini kunia habu hanu fangur jadi data ila ba oroi pamberuta lo ya mau lagi jehe halo hanu fanguri roh dari Tuhan jadi dari banyak sudah ifazehi tangannya ita hanu-hanunia ibe ikut kita diciptakan segambar dan serupa dengan ada bafaihu pamazekinya nihai ramai raina bermesozi tobali halawaniha ya iya dak babon roroge sinombo itadanga Yehova ando soya sibai bazura saramoze baboto badede dai rama ina ada halawani hayya dau sama teri abanasi sama teri fofo badalum banua sama teri urifo ba utunruu basi mana gegomboy tadanga Yehova side ide si mana kuat tunge batasan nana badana ini amat terwani hafefu dau hadia
babondroroge. Irama iraina tafaize itabasi dua. Kaya debate tenafsaro Yehova. Begino henaga fatuna royawa bafefu ni fazeki Yehova da banosei. Bafefu oi soguna i oroi babondegeze ide i rugi bondegeze bua. Fefu kombaita Yehova ande ba oi o voa dedu. Oi la duna la khani Yehova ande. Sinuna otua sinuna feleziwa ngabositua itu tuna banua siawa iduna lah kini Yehova basebolo anda cakrawala i ombaka ni fazeh hidangannya ada geluahannya irama iraina moroi bagombay tadanga Yehova anda fif apot po badededa vasoza mazeh hida fif ya Yehova ama somboi fefu hebanua abodanu asinya mafi omboi tadanga Yehova anda fefu pamanatona ke Yehova zondoroga ya ira Yehova zame soguna kera Yehova zangomasi ya ira anda irama iraina batalifu seni masih bakal itu keriso me kuniha bahor bafefu kumbui tadanga Yehova tanabe bagena fangelifi dan gena fangelifi gurifu tanabe fefu te elifi dan semana gurifu atau getau sisihan apa kuniha bahor irama iraina berbangis dodo enak efagelegel ke Yehova. Anda ba adoni dodora ba memang apuage usino ite ku Yehova ena bila. Niha itu ku ek pahor. Hor aya dono ge hor. Alwa ba afkedodo. Irege alwa ba bunusa baguta lozi fatalifusa kaino bahabeli. Idugu oya ni habagulidana pa idugu aiku bahur irege bagina tenwaki rama iraina panotumu badade Yehova aniasa ia anifazakinya irege hadia anifaluannya idona dodonya ihori menafi aiza saat abele ibu apa omasi le ihori iroi nasanwahi bafongambatenia basi mana giba iroi nasa tana megurifu fif ramai raina menwawe mulu sebo bahagia zalua tenga itu ku mamalali era ni itu ku isoba yawasa padahal dania begina tu bapak deli lafazuk kermaliki salawa padahal dania ifaruk halini hafif global kira-kira zalua le sa'i lafazuk kermaliki ifazabili niha uzaibe irafif bahasa gerulitan Moroi memberita irama iraina mi fazaki kelia ulidanan Yehova ba ohita dedenya ida ena soza nuno ya si mana goi me ifazaki niha so gohita dedelo balangi hadia da ena sozo lului halau nia ya iya da babondorong ke ulidana baik hadia zalua olifu niha ohita dede bate fazakia tenga sondorogo sama kiko irugi bagi netean no oya si baik kesain ni hasilnya bertanggung jawab ada ni falua mu obegeu le mu fuli mutane mu fakiko gatua oya saya gurifa bagi netean da zile taila no ahori no punah kata badan ni irama iraina anuara saya letarong olibof letarong oli DTHA letarong sae 5 giau terat eos
hana bermeno kafakiko ya itan ha gulidan Baiza leite te kiko gulidan andre lo bala e ua ba o masinia masa irege ifatenge zo ete su keriso bagulidan irama iraina tenga hak da itani ha mo Yesu keriso natafagi bazura Yohane fazatelung aba feleo imane bada si manesa ba o masi lo balangi na si kulidan no ibe enono ni anda si hasabua si manesa ba o masi lo balangi na si kulidan Padahal apa tu badada dapat Yehova anda letak pula bawa masihnya pada si kulidana. Rata-rata kada ita ni hagulidana. Iholi ita, ieva ita bahu kuhore, ena letak kiko ita. Pasti mana gay gombo ita danga Yehova tanabu. Ramai raina, ada si tobali ondo ita da banrono dan nafuri. Na oite kiko fefu gombo ita danga Yehova. Leseki na hadian ni ilada ia dae bagi nutedaan ri atau gambara dan nyala ila irono da kafur Yehova doto na foda lete bula bawa masinia ita ewa ena aku ita bahora iramai raina bahiza tertedeu wano mati zoa ite sukeriso badala rufa salahit no adu wan ronia baba nasai horeda no mate ia manoi fuli mausu da azito bali vangarodo deda aduhu no lo malangi kirisoan no manahaya bazorugo iramai raina no maya balakaminia bahiza saat itu noi fabu wale irei itahule zile amasil daba ya molaga kedagehan ya moni sito bali sanoloya ita Sito bali si fau keda sama terefa orida andre ena egei tao esomasi ada ramai rai baba ngomasi abuda nasi mana gei babai olive kita ada gohita de lobalangi wa ifaze ifataro ita bagulidanan ena etaro roge gulidanan so sang mai maneh mari kita wariskan mata air kepada anak cucu, bukan air mata. Irama iraina batali fusen yo masih bakal Yesus Kristus. Sanora zora zinune andre, apa abo to bade dunia ba nosi sekita de Yehova andre. Anda baba ngabos 35 iwa. Ena etaya bagulidana sama zeki hore. Ada keluahannya ya ita sino muheli sino mamati ke Yesus Maisa eta fuli ita baba malua hor. Maisa eta fuli ita baba malua sila atul. Rei lala hore andre. Ali adalah hobu-hobu wa urimu. Tu sabab behede ramai raina. Mane jangan mati sebelum berarti. Esa ena faurida anda kembali adalah hobu-hobu. Suno Yehova ya ugut tedegu. Haleluya. Salam holistik. Hetua Yesu sahagelau daro malima pama anda ena elete bulu ge hama baba nolo ya agi reteran raga ireno ni baba nuriai ge situhu baba nuriai ge satul ba fe funda aga sama tihu ena elete bulu raga baba nete nabahku ba legi oli funda aga hadia go hitu de baba orima ya ia babondo ronge sino oboita danga lo balangi sino oyas sau hagele daro malimut wa Yesu ya duhu. Terima kasih Bapak Ibu, salam.